Gian héine! Nach ei fálaigh na díain a ha didach bria. Sa het seo bech go thuisco san project ealainn a cléach go grútacinn as a gádaigh. An bhíocha bhfuir cádúm, seo na ha díorn. Sullire, sisir, pencil, ruler, glue, pent, cart gel agus cart dachach. Iar inniuach stoch sullire a dhéireadh gan na dá. How we géirí go bhí píosan mun bhíad seo agat. Ceall bán plastic Michael a dullire gus a chuman cála. Inise pentig. How we géirí a dullire a bhucaigh an na seach an sa bhfuil pic an pent. Brú an sullire síos go maith a féipir, gus an bhí crú a díain a rácail. Le peann nuaine taring stoch ganéir. Sin un an déisial, cho furiste na chéil. Ha mis het al dhéanú féhainile, sfurú gus a féithciúad. Ríist brú an sullire síos go maith a féipir. Le gan a rí gahan pent, héit acham ar an gur cála. Bás lán rosan, nach chiad a ha bria. At sa muise cud a bhásir, nach tarsing súla na rang sin go rice seo. Iar inniuach stoch sullire a dhéireadh an an dá. Ceall bán plastic Michaelir. Bóg an sullire an an pic an pent. Brú é síos ar a féipir. Agus le peann, taring stoch gan a díain. Seo anise mar a dhealmí. Rás an álainn a lús as a gádaigh. Ha mi go maith tolaigh te leabha. Chéimi díistú ar san tuideigh ealainn chrúachal. Sna gáirteach díain mar seo dútsa, a fis agad déniu. Gian héine!